Webafowethu usevele wakhwela wadilika uMasondo ke lapha ke insizwa ke ibambisane naye ke umthandeni ke igcokama ke elisha ke ikhuluma ke amagama ke abantu abaningi ke abathe uwabhekisa ke uKhuzani ke kumfoka Mpungose ke lapha ke egxeka ke uLive ke owakwenziwa ke uKhuzani ke echaza ke ngeWin ke ayitholile ke yokuhlukanisa unyaka ke oKhozini ke FM ke lapha ke uthi ke uMasondo ke lapha ke bona ke beno SK ke kanjalo ke noThukzini ke uthi ke abalokhu ke bechaza kodwa ke babonga njalo ke kwi South Africa yonke ukuthini ke babonga uthando ke abalibone ke kubantu uthi ke lento yokuchaza ke isiyenza abantu ke beze begqonqe ke lapha ke bechaze beze bevuza amathi ke ko live ke bechaza ke ngamawin ke angaziwa ke lapha ke kusho ke yena ke uMasondo ke lapha ke wathi ke isikhova ke sindizela phezulu ke lapha ke sijabule ke ngoba ke iParis ke igila ke izimanga ke lapha ke abantu abaningi ke bacommentile ke kakhulukazi ke ngalolu daba ke inkundleni zokuxhumana ke babeka ke imbono yabo ke ngaphansi ke kwalo ke ikhasi ke likaMasondo ke siyamazi ke uMasondo ke masikhuluma ngoMasondo ke sikhuluma ngensizwa ke eyibambisane ke nomthandeni ke kakhulu ke njengoba ke umthandeni ke enza ke izimanga ke ngengoma yakhe ke iParis ke lapha ke sike sabona futhi ke bahlela ke nomcimbi ke wasemdletsheni ke lapha ke ngokubambisana ke naye ke lapha ke umasheshisa ke okuyinsizwa ke iphinde ke isebenzisane ke naye ke umthandeni ke lapha ke asazi ke bafowethu ke abantu ke balivezile ke uvo lwabo ke kodwa ke lamazwi abantu abaningi bakubeka ngokusobala cha abheke nje kuyindlamlenze umuntu ke wakwaba no live ke siyakhumbula uKhuzani ke owayichaza ke ngeWin yakhe ke waphinde ke wachazela abantu ke ukuthi ke akufanele ke ukuthi mase kuwina yena ke lapha ke bemsole ke lapha ke thina ke okwethu ke ukuthi ke sikuthathe sikunike khona ke njengoba kunjalo ke kodwa ke uMasondo ke ukhombisile ke ukuthi uyatalabha ke bizombe ke lapha ke njengoba ke ethi ke abantu ke baze bagqunqe ke ko live ke waphinde wathi ke abantu baze bajwize ke namathi ke lenkulumo nje abantu abaningi ke bayihlahlele kanjalo ke lapha ke bayiveza ukusoba cha ibheke kuKhuzani ke lapha ke sazi ke bafowethu nawe ungabeka uvo lwakho ke usho ke ukuthi ke ubona kanjani mina ke ngisathi nje shelele ngizobuya futhi nezinye futhi ke engizokutholela zona awuhlale khona la kwisiqiniseko esemedia ke ngokhohle ukusubscribe ke uphinde ulike lama video ke uphinde wa share futhi ke bafowethu intambama nje ibe yinhle.